Sally Mann, Aden. Ghana music industry, say na wa invest wom. Sika say na wudi abemu. Instead of nkwasia TV station na omo our platform no omo di omo platform be man crofo bi nwe bi te say Sally Mann. Ama omo abekasa aka modern boy Ghana nyumtofo eye ho. Ghana nyumtofo omo modern boy omo bo no no abetena o no di degrade omo. Nkwasia say be no. King Paluta enya artist wo fan base woni fan base and go yo no ani show woni bi eyeye ne ya frefre ye no a ye ayetena tan ne ya frefre ye saa ene editietie no nwom enti no as a solid brand de onwo bi ana as a brander or ye niema ebro Ghana fo adwen so no last year wa anya bi. King Paluta is not winning. Who told you King Paluta is winning? No, I'm asking a question. What winning that? King Paluta dey brand no ah odi be winning bibi. However, the Stone Boy any can promise ebiti King Paluta any branding only brand Okay, so the brand of resources. Ah, you can be a brander. Chese wo gina ho a who say this is an artist. Ono so gina ho go bi hu so ya artist. Ono eden oye rapper na ho kire no a Ghana fo ama ne chance. Eya. Hey. Ghana entertainment industry, Benofo. Na ni na ya ne ya pa. Na opeso hu Samini, na Samini agiswa sa time ni abolinda beji baby a. Inti ye ko sa program no. Echi Samini kani bibia organizers no ma ye aduani di ya ye kono. Somewhere no di mirika sa ta na ne na ba ko ye ne ya ontumi ntu mirika. Ana okachire baba se baba me be se mi hu Samini. Ana baba sai ne chi kofa so boy see no console and no didn't mika because na saa time Samini atra ne kai mu aka ni movie and baba edina Samini no say makwale ni e friend Stone Boy o person hu ofri ashama ya ashama boy and Samini see sa wunim se mabre me kofi mabosho yi Mumfa me na mama ni no mbre fie nti Stone Boy free baby no ba baby Stone Boy na adom nyina e be dom na ne Stone Boy be ye Stone Boy nyina no ejina me baba any Samini so nti wuntumi degrade King Paluta and I want to compare King Paluta to Stone Boy any King Promise. You know why? Because Stone Boy any King Promise or more pre-Grammys any niama ho. King Paluta ni Stone Boy ni Shatta mu omo the Ghana Music Award omo de yedin munja man kwala na nkwala ni sumfro ya baba be di mochi from 2020 ya ma Stone Boy ni sam Shatta esisuwa be sine nkwala na omutu amaba na omubo omode omutu osha underground komadi omu di omusika ko studio sa omuso oba omu abre omunyuma be hit aden Sally Mann aden Ghana music industry say na wa invest wom sika say na wudi abemu instead of nkwasia TV station na our platform no omo di omo platform be man crofo bi nwe bi te say Sally Mann ama omo abekasa aka modern boy Ghana nyumtofo eye ho Ghana nyumtofo omo modern boy omo bo no abetena o no di degrade omo nkwasia sembe no Wuni obi wo problem ana obi nyumo nya woda. Yes, it's your opinion. Ubetini ababetna o ababeke nyupa kone nyuma asam so nipa ni nyumo nyamede. King Promise and ni nyumo yamede. Shatta ni nyumo nyamede. Stone Boy na ni nyumo yamede. Ana Stone Boy ni nyumo nyamede. But won't to me man betna television so because say ya mo oba fimbi enke fimbi akonya tasawo ama okwama betna se. No King Paluta eduma waye ne modern boy wabo no waba betna se aka say he doesn't deserve Ghana Music Award. He doesn't deserve Artist of the Year because say who sika ka ho ne ye for me Ghana Music Award wo time ye Ghana Music Award ye building underground na ye numu bi ye di ye sika ni ye sweat ye ho odin. I mean, maybe in the future God might help us. I mean, God might be on our side and an artist somehow, some way would level up to the Grammy. So for now, there's no artist for now. Not Kisak. Kensak. I think his career has ended.
Eya. Ghana entertainment industry. Medafo. Eya. Empenifo se osono eto forma aboa bia aboni bi. Osono oto forma aboa bia eboni bi. Ghana entertainment industry no. The current situation no sa na aye. Ato form. Na nimonyam ankasa ato form. Enu nti na intruders etimi borem ebe disrespect you obi a omope bia na omosa akọ for free because ye space na ankasa mu no akwaye se kwaye o echa ana ase sabi kwaye ye fo enuane nyina aka abom but uborem a edua bia e woni sibre within the entertainment space na medofo yanya na yede message no ba abonten say mo amwa abonten no momra na mo disrespecting mo amwa abonten no momra na mo di atem mo look down on us sabi nya abonten for na edidi atem. I think say we are getting some things wrong. Therefore me no ka say efia nocturnal aba abonten Adia TV3 for the year Sarkodie no obeka say tia obejino mo konso say ade no mo ye no entwa ye me ne wo ka say ya medical enso aba abonten abejina TV3 for konso akire TV3 for kwase fi na ekoi no ne nyom kra mo bi wo mo platform ni so biem o fo mo kokotenko enipa bebre aba abonten abeka say tia disrespect asabi TV3 platform no e de aye Sarkodie na medafo on say Ghana ye kura ase ye passem surasem because Ghana entertainment industry no acquire ass kissing environment enunti no ye nya omo ye strong and stand for the industry obi ekisi as e was circle nim baby Ghana entertainment edru no medafo enka wase ya tra baby ye wo sesei and so because of any bre pesamin kumunya any chese oh hey yaw medafo ya. Let me break it down. If omo frɛ omo say omo ye entertainment lovers omo asabi entertainment and a feed omo say without entertainment no omo nye obia no san crofo no kra no you see entertainment space no at the disrespect your musicians, pundits, radio presenters, show hosts, gatekeepers. Just say oma mefani say entertainment ni si omu na aso no enka omu na also mu bo ade no ho ban no because ade no ana mo omu ye nipa omu ye no san crofo ni mpo ntimi nhwaso ye san crofo na you see ade na asabi eye esombo ma omu no esa de sei emu nipa na nkasa. There is no smoke without fire. Baby enu abehu se nwusie wo wiema na se nwusie free ho ba eja ni ase. Jesus said bi wa adwinu mu omre ana abehu se nwusie bi ko na wa adwinu na be kiro se eja ni ho bibi sa bia ni wiase. Ghana entertainment industry na kwaye se enye me na ye ka me ho asem enye me na ye didi matem enye me na ye look down on me ntino me mfa ho se asomasi ne pe ana ye didi natem. Your biggest problem ebie apono ne mpoma ewo Ghana entertainment industry ho a emo bi atim bo remember disrespect yo mu no eno na make catch on no asema make e open ni people furniture to eye ani bre pesami nkumunya anka me dan sanoma we mi ensantina Ghana entertainment industry no eni animunyam no say artist PR musicians PR. Et me ba bonting ebe disrespecting a fellow musician medafo was signal abonting for nyina say Ghana entertainment industry no ye no ye ho anunti most mu betima ba be disrespecting yen say artist PR because of abodini kakra sabi ebebo mu kampunti etimi forgo all the ethics of the game medafo no be looking down on other musicians. Medafo say how will be
and I say obi tene platform so disrespect Ghana musicians amoma yenka yanuntum because yempe no kre. If a legendary actor etimitna national television so disrespect oba musician belonging to their industry na kamia ye say almost like 90% of the entertainers ne ka manutuma medofo samu say ye do before fratema moma yenka yanuntum ye hypocrites. Say if one artist and I was scheme etimi sideline no because of who say no maybe nya right enunti no mi gina ye nyina ya nem ma ko se be ya ye nyina be nya fair treatment na asem na ntima resolve it na still I was ne koso ma Ghana for kwaji ade no mo single that nipa ne outer me do so obi bo Ghana entertainment industry mu e be di obi atema mama yen kan anuntum mama yen kan anuntum ye cowards ye hypocrites mama yen kan anuntum ade na TV3 for no guy no keka fa Sarkodie won say wa retire ni sa no manema no medafo ebia aye Sarkodie enti ana ade nya traction. Ask yourself say komudi ye artist bia only waiter ko bia bebu na ni aguso ye weak as an industry ye very weak make kind of crash now wale one person wa kusa na wiaso se okonfo bone se o mine emwa eba otimu bi disrespect na ekoso Ghana entertainment industry ma omo a enka omo no omo hu se omo mfa ho no empanifo se wodo ode beba dako ebedru omo so ye badwemba ukona chese eja so yonko abodwesa de oye ne se wo senso si wudie ho ba ye no because of pesamin kuminya any hypocrisy ntino medafo entertainers na be create me sha amanfo achi se momra na moma disrespect moma discredit other musicians ayami ya bebre se afia nocturnal abekasa I think say sinaso case no osa ba abonten ebekasa medical call all out sabi Sarkodie omo disrespect no as of time I mean yes a video we me who so ba abonten and aso ma abonten. But it's about time amopa mama ye disrespect and free ye creative industry ni enhwe. I think say ye disrespect a free ye creative industry ni ma. I think say nipa bebrebe free space ni so. Because most of the people now me who more Ghana entertainment industry no naturally no they don't belong to that circle. Apart from so mobile bonting abedi amount for them, apart from so mobile disrespect amount for no omunye creatives because creativity na yadoma chade ye de wo enyom to ye de wo engineering ye de wo bibia ye talent but most of the people now omu said now no me control entertainment space no asem me si me nyan kada omu kone nam yo omu kwaye omu no ma bi anya ye no mu nyina de omani bra be wura ade anim eni to mu ba ye no apart from say odidi Sarkodie atem no de empa no betima ye creative Ghana bekan ho asem. A person like Sally Mann, wa hwe nsema obeka fa King Paluta ho. Medafo, do you call this entertainment? Mo free way entertainment. Do you call this creativity? Eyaw. No, eya. Me say ye atem didie free ho. Enipa omo be free Ghana entertainment industry mo medafo ebeje wonsemo metuma ka say more than 80% omo survive biem. And sad days no eba baby ekeka kono ebe kakra unye creative on fit into Ghana entertainment industry. I'm telling you, because baby anyo ekeka kono eni enyan ade ba ko a me study Wale and I'm who say no Wale here more support because Wale eso adeswa bia ono nko antimi nsoa Wale say respect ayedema lawyers. Respect ayedema bank managers no. The same respect in ya say ayedema entertainers no. Unu antokwa nyina wa ku nyina anyi. Enye music fanaticism sem na me yo.
Enye me artist na me artist ni A B C D ni. No hey me trans anya artist se mo nsem na me ka no enye se bia me kasa ma artist bio. Me kasa ma artist bia o Ghana. Wale akon de oni ho de. Empempi no aya no mo kasa Shatta Wale di atem ene sa nyoma no. Empanimfo se bakofo ensa enso na nyame ani kata. Oh, who said no? Treatment na yede ma musicians no. Treatment na yede ma entertainers no. Enya ne kwan no. Ana hwe se, wo ho bibi. Na wo kwama nipa nyina. Wan hwe ya omo ebe benefit omo no kra no, omo be senechew. Enu nti okwa na enye ya ne o se ono so no, or attack back. Mirafo disrespect na ekoso e Ghana entertainment industry no. I will say stakeholders no. Any musicians no bat together. Na omo nyina atena se. Na omo fa master plan. I think say now no ade ebe boa kese amasa asabi. Me kasa me pese be use word bi to say Jimmy any sa nyoma no but baby no make ka kono. I think say Jimmy ati minim word that metimi dia show. Because Jimmy ni ya too much. Excuse my language, but baby ekeka kono, we have to call a spade a spade. Jimmy ni ya doso. Jimmy no ya doso. And ya entertainment in kwa ene ye adwuma. O hwe no adwuma omre. O hwe na oni sad match de na medofo. Kope baby tena. Ana akoya de fufuro bi. Disrespect no is too much. Medofo eniji sama me de nam ene sese wo America man na pese o de onioma free America eko Ghana onyankopon adom or the door to door shipping service fufuro bi aba ye from mo Box Oak Logistics medofo omo beba ofie abe box onioma ni nyina na omo de akọ Ghana omo de dru Ghana kra fie apese omo de kom no omo de ni nyina abekọ ama asomdwem omo bo ne so eda fom dia ebesa mo ani age kese kra ne say ofre Box Oak Logistics a ka kire mo say enam TheBonahShow so na oti omo nka medofo emprempre na omo be 10% discount umpe we na opede bie mu nso se wo ye burger ufri akwantuo mu ekọ Ghana na odru Ghana obekọ Kumasi na odru Kumasi obepe ba bia dako na anu nansa bosome na otwe mienu ene akira ma menkamfo Pikash Properties. Upefie papa them with 100% security, 100% CCTV cameras. Medofo edino eye bakope e Kumasi. Eye Pikash Properties. Ufre Pikasha katro mu se enam TheBonahShow so na ati omonka. Omon so no ebuo bia omoji bia omo be 10% discount. Call www.pikashproperties.com.